Kemeleng am saya tongne tiberasa nombagai belekan ko kama kaham norong nombagai tuwi phaika kemeleng salka hatiwo aruma cave and pastry house nei kaisa stall number 1 ok norong ni khani musung tui tabuk snami manchinai birthday ni cake rok anniversary ni cake rok o makeno gobang ma dal bidal chamung rok o jaga manai phaiding ko ok stall number 1 ni aroma cave and pastry house o tam man thongnai chung nai nai le Oke, aroma cave and pastry house obono stall number 1 o jaga norok nukui man khana gobang ma item o jaga man thongnai o makeno yango bohaino norok nukui man khana gobang ma dal bidal item klai snamja cake o jaga norok ni je khani musung tui je norok ni samja matui norok o naman chnai Mungkin norok kamu kaltaki tong tongke o jago salka hati market aye norok visit kle mano stall number 1 o jorabo kesangi tongkur robong ben norok o jaga nung manai hot type cool norok o jaga nung manai ke yang bidal bidal tao nari norok jepuru part erok celebration group overok kaham o jaga nangka tonggo o jaga norok na manai obo ongkha kemeleng salka hati ini stall number 1 o norok o jaga mano Belakano kaham di pasar lembaga kok kaham item norok bawa dapat naikedi gangga jeng norok nota betama item to oh dapat cake koida item to norok kuluk senai jeng total oh dapat cake item man ka jeng 35 ta item cuma dapat cake man ka oh ni logo logo wa ta man thome oh dapat oh je restaurant isa mungsa ma hagen oh dapat busa man senai gangga norok tai bisile ya oi phadi dini ni sibil jeng oh dapat oh stall no jeng logo mani bising tei norok phai nai ke lukurok meje awo belekan korto aw jaga total item manai te ota kaisa badungai kaisa green chaka borok aw jaga tai te ota item manai noro botong no aw jaga ngamu to sangke belekano kaham noro mugma khana ise neng khono subono belekan gotoi kotho noro aw jaga phai phapat nai pedi dini ni simino aw jaga open khlaijak aw store number 1 salka hati market